Sengikhalele ngaphakathi enhlizweni yami manje sekwanele. Ngikhalele ngaphakathi enhlizweni yami iminyaka ngeminyaka ngithi lokhu kuzodlula. Kodwa la ngalimbethizeni kwangicacela ngokusobala ukuthi lo baba engihlala naye endlini akangifuni. Wangizala ngephutha. Ngaphuma ekamereni lakhe ngingagqokile ngiphenduka umfazi ngingemfazi. Ubudoda bami kanti busho ukuthini kumina? La ngalimbethizeni ngiphumele ngaphandle ngithi ngiyokhuluma nomakhelwane. Idaba lami sekumele ngilisukumele manje sekuzomela ngithola usizo. Kodwa ngithe mangifika udaba lami balithathela phansi bangitshela ukuthi akukwazi ukuthi le ndoda lethembakele kangaka emphakathini lese umfundisi leholi bandla efundisa abantu ngokukhohlakala ukuthi abantu akumele ukuthi bakhohlakale kunalokho kumele bakwazi ukuthandana. Ingakwenza kanjani lokho? Kwangicacela ngokusobala ukuthi akhona munye ongithembayo. Ngaphuphuma epolice station ngithi udaba lami ngiyolibikela amaphoyisa. Kodwa ngithe mangifika intombazane thizeni beyihlele etafuleni. Ngivula idokodo ngithi intombazane ngizobika udaba lami lokudlongulwa ubaba engihlala naye endlini. Wathi ya kanjani? Bamane bangihleka benza ngami inhlekisa. Kasukuma ndoda thizeni beyihlele etafuleni phezu idokodo esandleni nepeni. Yathi akwazi le ndoda okhuluma ngayo iyona yakwazi ukupha imfindo phakathi kwami nowami umfazi. Kwenzeka kanjani ukuthi ungabheca indoda yenkosi ngobende inyama engayidlanga? Ukwenza kanjani lokho? Ngabuyela ekhaya ngikhala ngihle esikanandi isipilo. Kwangicacela ngokusobala ukuthi mina emhlabeni nganginayo impilo. Ngasathi intambo ngayibopha esibondeni ngaqede ngazilengisa. Ngathe bengiphilele emhlabeni kakusekho ngoba kanginantombi kanginangane kanginamuntu. Kwababa lo bese ngisele naye emhlabeni kuyacaca kangifuni. Kuthe kusenjalo kwangena intombazane ngilenga isibondeni. Yangibamba yayiqashula le ntambi yakamakhelwane. Yangihlalisa phansi yangibuza kwenzakalani. Ngathi mina ntomba ngeke ngikwazi ukubikela udaba lami ngoba kuyafana nawe mangakutshela uzongiphikisa. Angeke wangikholwa. Ngile emaphoyiseni kodwa akazange akwazi ukungisiza. Ngaphuthuma emphakathini udaba lami ngiyolibika nabo bahluleka ukungisiza. Bathi ngiqamba amanga akwazi ukuthi indoda yenceke ingayenza into efana nalena. Wathi lo sisi ngicela ungithembe bhuti wami, mina ngumuntu wokuthenjwa. Nami lezi zinto sowubhekene nazo mhlasimbe sengidlulile kuzona. Phela bengihluleka ukukhuluma ngiphumele obala emphakathini ngoba ubaba wami beyiphoyisa, umama ubemsaba. Anganubazi ukuthi mangabe mhlasimbe khona engikhulumile ngayo kubi uzakhipha isibhama sibeke esiphongweni sami ngibulale naye ajikazi bulale. Kube sekungicacela ngokusobala ukuthi akusimi ngedo phansi kwencindezi ophansi kwehlupheko ophansi kosizi. Ngase ngimbuza ngithi intombazana uma ngabe ngitshela lolo lami udaba usoze wangicekela phansi njengoba ngiyindoda bese ngiphenduka umfazi ngingemfazi kubaba engidlwengula engenza konke ufuna ukwenza lokho ebekwenza nomama esaphila engibuka angibambatha ngitshela ukuthi ngimkhumbuza uma wami. Sengihambe emakhumbi mani omhlaba ngifuna usiza ngilitholanga ntombi. Nginkanyezi uthando Mr. Nonozimbonga.